ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni tukujimwe ya mwaiwe 10 kana mwai wa Shawwal mwakani wa 2024 kwenda na kalenda ka Kiislamu na kalenda ka kawaida matuku 21 mwai wa kana mwaka wa 2023 muthenya ula ati mandini ya Kiislamu methi wa maitani ya sikukuu ya Idil Fitri yotho chatu manethie inde mbeni Mauvoo tukumbanisie kwa okuthi ala tukumbanesie ni pamwe na atongoi ma Kenya kwanza kuma ile mbetani ya ukamba kuende ya kuivanga kukomana na musumbi kunena nisi ya maendeyo. Ati imandini ya Kiislamu kutani ya sikukuu ya Idil Fitri MC ya wamutito nengelani ya yadha na kumatethi za ukwata Ivandi kauntini ya Masako. Musiumwe kuma uyene kutha kitu cha ithio kwenda akitina wa mwitu wa mamutha me mwanya kwithiwa aivithukiwa na kuvukwa masani mautuku. Na amuika kuthuthua maekane na itomo ya kwenda kuthua na mitukina kwithiwa na umiisio meumanthini. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhojati umanithie nyenito wa Robert mutuku na keterisia mwende etwalila Mauvoo akwanzia ya meko. Tuambia Mauvoo maitu na Mauvoo makoneti utetini kana utongoi wa chama cha UDA ukamba ni wambisio mivango ya kwa ili ndambuka ila yukite ya umetuki ya ukomana na musumbi Dr. William Ruto ni kana kuwete vamwe uoni wa kila mwenendi wa ukamba mbewa kuvangithia matuko makuthi kumona. Kuyana na mwandiki mukwatanithia chamani ki muyumbe wa mwala engineer Vincent Musyoka ni kana ndambuka iya kuthima wikaloni ma musumbi no nginya yinenea na umelu ondua kwambisya kusukuma na kukalata milati ya maendeyo na mawatho ala musumbi Ruto wanengia kamba ivindani ya kwikonia maleve. Benjamin Mwaka na livoti. Imwe kuma mboyani sia president sia kutunga muvya ilena kauntini ya Masako utongoi wa UDA ukamba ni wambisye mivango milumu ya kwa ili ndambuka yukite o mituki vomani ya musumbi State House vamusino ilovi unena nyani muthantha ngusa vali kukonya maendeo na ndambuka sia kuambisya kuvingwa na kukunikila milati ya maendeo kauntini sionthe itatu sia ukamba atetuma UDA ungua mwavuli muneno wa ngwatano ya Kenya kwanza kuma ukamba ni makomana umonthe kusuania kwa vamwe yulua muvango ungua mwandiki mukwatanithia wa chama cha UDA muyumbe wa mwala engineer Vincent Musyoka kawaya. Ni tuende na kana nito kwanzia rasmi mivango ya ondo ndongo isiko na musumbi tayari tuina chathi na musumbi na nyamwene na koletie musumbi atunenga a little bit of time kenda withia tuina thitu sembete withia chathi chuki ine thaki chailu takila kenge tuina cho na kulia mudo munini withia ni twavika kila county muvango la tuina uoni tuenda ika public proper public participation ya leadership withia ni twavikia clergy nundu siona wasia katika maundu ma maendeleo withia ni twavikia professionals nundu siona wasia katika maundu ma maendeleo withia ni twavikia elders ito siona wasia katika maundu ma maendeleo also tuvikie political leaders sina wasia katika maundu ma maendeleo na ende muno pyu ende wanjiko wilani wa mwene voter withia ni twavikia na withia kendo gala tukuma nacho twambe kwika proper discussion tikethwa na priorities ite na endorsement ya public thini wa umbano ula wivikitwe ni atetika uta ambililia ma UDA ukamba ulona igavana wa Makueni Professor Kuthaki Bwana na ateti ange ingi halama na akila ni ile chamani cha UDA o mituki nimeiwana kana savali no ngina mbewa ndambuka ya State House kuvika veithwa unenanya muliku konya undu siendu sionthe siukonya maendeo kamba itona kuyanigwa ni serikali ya OU ila siandikaniwe ila musumbi wathana kitane kampeni ni ukamba na ona kuvikia milati minene na menini mikuo ila serikali kauta mbetu itaisa kuminukilia kauntini sio kamba na kwa oldu na meetings ya kila county na meetings sidwa discuss a number of issue ya mbe priorities sia ila sia elekwa mbebyo katika maundu ma maendeleo tunengete kipaumbele miradi ila yanziwe na yakwama pe malelu manzizwe na makwama
miradi nene yanziye na we the na a lot of goodwill kuminwa, the likes of Konza, the likes of Dhuake and many others. Na ukethia belelo kwa mfano wa so wikitolami ukabika nusu no katilwa. That is number 1. Number 2, besiendo musumbi waenda akawetea we mwene na mnuka wake akazia bana sakuwa ngeki yake na ngeki yake. That is now number 2. Number 3, be kindu kitwa blueprint ya munene we mwene nitu kalile na ke prior to his election na tu discuss kwa baasa muno sindu illa igwa hata itho teithia na cia akamba ti lazima sitho ni maendeo ma kusobya lelo wiwoka pe maundu ma kukilia be maundu ma kiwu be maundu ma stima pe maundu ma undu tutona utandithia pe maundu ma undu production situ cia katika farm itona ne wa value addition pe sindu cia health twithia sindu twaethwa na kindu kisio ona cia kukilia muika ni mwezi kwa mfano one of the areas 20 target muno ni how we can use ICT to tap into the online job market because it is very huge. Tuenda that we very creative with the proposals ila tu kwenda come up with na nicho tuenda with na ideas with the engagement ila tu kweka. It is not just the usual engagement ya kuikalande kuandika 1 or 2 issues na endo uitwa muthio wa ndambuka ya State House ni mivango mithambangu ile kianiwa ni ndambuka cia maendeleo kaunti ni cio nthitatu ya president ni maweta ni veithi wa vata milati yonthe yithiwe thiuanitu ni atongo yonthe maukamba na muno yithiwe milati ya mwene nthi twithi katika kila kaunti twe ideas mbingi muno na tuisobya kindu na ende out of that into na representation ya kila county tusobya a lean team ikomane na munene na ende itu amino komana na munene witu ende tuibangithia nake. These are the issues ila tu identify yaka tutabia uona ni chao kila utona practically katika administration yaku utona okay committee in budget with tuyuka ni tuyuka onene ya OTH twinene asindu si kati itona with si budget commitments na tuke on the ground ende tuyuka na ake on the ground mithana kunenga na yitho ve muthana wa Kitui ve muthana wa Makueni ve muthana wa Masaku na ende wethi asindu ila sioka wetwa bunila already sitikala ni twenithie na public. That is the best approach ila tonie tutumie kenda withie ni twethwa na inclusivity na withie aba imundu kwigwa totitwe netina maundu ama development ni lazima metho me all inclusive lakini itho also is very clear kana president ni witu ithio nthe ni wa Kenya kwanza na ni important ukethe agenda yake also yakuwa ni na andu ala me believe nake na kwa katika maundu ao nthe ni tukwatania andu nthe tumaite on board lakini maiso mesi kana no lazima agenda ya musumbi ikakuwa na ni true believers musumbi na onuwe vatongo yani makathi ya mbwesi ya president musino wa Masaku wa chumo na vitie vala maweta kwa kusianisia na kundu kungi kauta kula mboya isi atwaiwa ya Masaku ne no si namba imwe wona nyuamba ili umetie kutwika usumbi wa president William Ruto ni asia katika unene ni wakwa na ndongo ila ingi na musumbi ni kana chathi kila tunayo nacho Masaku nicho number 1 katika siathi sionthe isia Thanksgiving ila so far sithi twesi bangithwa chathi kya thona ndo karibu 300 maumite kundu na kundu na mona nya umwe kwa kuboya bamwe na kwa kwikia bidii kenda withwe ni twarane as a united people. Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Ilovi nye nita wa Benjamin na mwaka Chama cha maendeleo chap kiende ya kuikala ngwatanioni ya Kenya kwanza indikiisa kuvunzwa nikana kusevya chama kimwe cha kiuteti oni kuyanana na memba ma chama ki ala mainena itinoa kutwaisya umbano we mwanya musini wa Makindu county ya Makueni maweta nimekuende ya kutwaisya kampeni sia kululumilia chama cho Ken Mulinge ena Mauvoo Nitina waumbano uwa kinthini ula watu wa mukawa ni umamusini wa Makindu ni kaunti ya Makueni. Valama ina na matongo ni muyumbo wa Kibozi West Mwenge Mutuse ya memba ametikilana chama kicha maendeleo chap kuende ya kwekala ngwatanioni ya Kenya kwanza. Indima ili anaitambele na sukumentoni mwandiki mdane chamani cha UDA Cleophas Malala.
yasemela si ngwatanio ya Kenya Kwanza kukunzwa na kusiovya chama kimwe cha kiuteti. Chama kitu cha maendeleo chapchap kiendea na kuidhwa katika muungano wa Kenya Kwanza no chama kitu kiungamia ta chama na kikaabunzwa kikendea na kuikwatana na chama cha na Kenya Kwanza, chama ile ingesi ya UDA, chama cha Ford Kenya, ANC, chama cha PA monde tumanengenda ya na tuyitikilia kila chama kila nombathi yake nikenda musi wonde witho na bina valaki ikioka mithame vuthuti na wa chama cha UDA kwikisia Novemba na kukwatia mwema memba machama kicha maendeleo chapchapa. Mutusi umbola tametikila na kuambisi seswa kuandikithia memba maimbia machama kicho cha maendeleo chapchapa. Siso ile kuoneka yenda nyana ila chama cha UDA la ambisi mwine wa katatu mwaka huu. Nitu kuambia kwa kubingwa maofisi ma chama kitu. Mwayu wa katano nitu ubingwa ofisi witu wa Makueni na nitu kuambia kula nikenda wizaithi nitu edho wana official sia chama kitu kila ward, kila constituency na county ito yonde na tuiko katika Kenya yonde nikenda wizaithi ya chama kitu ni cha kwata bina na nitu akuza demokrasia na nitu atethesia musumbi kukwata andu nikenda wizaithi ya Kenya ito ni ande ya nambe ene nthi ma Kenya mena mathinala menamo kwina thina wa ngalama ya maisha andu maitu mokamba nimekwenda maendeleo nimekwenda kiwu nimekwenda malelo na chama kitu ni chama cha maendeleo nicho kitumi tuetawa chama cha maendeleo chapchap na kwa udi tu kuendea naona na serikali nikenda wizaithi ya andu maitu mokamba nimeona maendeleo kipindi niki cha miakela William Ruto ulatu support usumbikite kavindani uko mutusi aende kukulia mbai ya mukamba kuungamia watiiwo wa miaka kauta wa chama chao ipunguo tongoi wa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka aiweta kwa miaka 8 kiemeto kusindo usumbi wa nthi ya Kenya bai weta maendeleo chapchap tayeno toni wa kuyanisi ndoto elembeta ukamba kusinda kivila cha usumbi binda ya kwetwa na bayomwa ni thelu yune binda ya kololo kana mwenye tatongo imetwende kana mwe kwenda nthi yololo twenda nthi yololo nikenda mukamba onenesa na kwou tusonge na mbena ndikulia andu maitu mama Kueni nimukulia kwa ndaya nikenda mukamba ni wese kana athinziema na asiema tende yutu siimite na chama cha Wiper kuma mwaka wa 2007 mwaka wa 2013 mwaka wa 2017 mwaka wa 2022 kula ina tusimire na chama kimwe na tukalea kuwa ibinda ya kupindwa nyota nebikie na kupindwa nyota ni kulika chamani cha maendeleo chapchap. Ken Mulinge Mutongo TV kuma Makindu kaunti ya Makueni. Tuisonga na mbeni kana maana mati mandini ya Kiislamu kaunti ya Mombasa ni matwa isi mboya si mwanya kutani ya sikukuu ya Idil Fitri isiyo ni kwa dhukanyo itina wa komina muvingo wa Ramadan wa mwai muima ndongo isi andeni ilasi atongo isi mboya ikiwanzani cha tononoka nisi ya kule mutongo iwazimio Raila Odinga kuungamia maandamano ala uvangithitie maiweta kana ni makwana nga ukwati na Mauvoo wa nthi ya Kenya valanake ulawa igavana wambe kaunti nesu Ali Hassan Joho waweta kana etino wa mautanu ma Eid nukutongo isi maandamano kaunti nesu ya Mombasa. Angelina Muse nukuelezea. Amama ateimandini ya Kiislamu va kaunti ya Mombasa ni matoe siamboya iwanza ni mesikitini ovama na nyumbani siambumbano kutani ya sikukuu ya Idul Fitri wanaitino ula wa chief kadhi vandhi ya Kenya Sheikh Hamad Kasim kutanga sakana mwe naoneka muthenyani wa iyo ndongo isi andeni na ila si atongo isi mboya iki wanza ni chato nonoka itongo ni mwiji wa kinandu zamani nene ya maimam na atafanya CIPK Sheikh Hassan Omar ni maumani ya maandamano ala mavangi dhitune ngwati ni azimio nguwa mutongo iwo Raila Odinga maiweta kanini mavulukite ukwati na Mauvoo wa nthi ya Kenya. Tunajua Kenya kuna shida, kuna watu wanafanya maandamano, kuna watu fanya fujo, lakini sisi hatutaki fujo Kenya. Tunataka Kenya iwe mahali pa utulivu, tunataka iwe mahali pa amani, tunataka kila mtu atulie na watu wamuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atubariki zaidi. Wakenya wako na matatizo mengi, Wakenya wanakumbwa na mashakili mengi, kwa hivyo iangaliwe hiyo matatizo yatatuliwe, hususan viongozi wa kisiasa uache ubinafsi, uangalie maslahi ya Wakenya. Kavindani kaula wa gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho ni wadha na kutongo sia maandamano a kaunti ya Mombasa tanzia imwe ya kumukwata mbao Raila Odinga na ngwataniyo ya azimio. I subscribe fully
to the ideology of Raila Amolo Odinga. It must be known. Mimi ni Raila na Raila ni mimi. It is only for health reasons. I've been away kwa sababu ya kiafya. Even as we speak, mimi niko katika recovering. I want to assure you, nikijisikia niko vizuri kiafya, kikamilifu, Raila atakuwa nyuma yangu kwa maandamano. Mimi nitakuwa mbele alafu yeye ndio nyuma. It must be known. So watu ambao wanaota otherwise, ati sijui watu wamestaafu, sijui watu wamefanya nini, mimi ni ODM na ODM ni mimi. Mimi ni Raila na Raila ni mimi. Watu wajue hiyo tu. Na tutakutana hapa mashinani. Wanasemaga nini? Tutakanyangana hapa. Mungu awabariki, asanteni. 100%. Hata huku kwetu hajafanyika, lakini safari Mungu atupe nguvu tu. Yatafanyika mbaya sana. Joho nukuwetekana ngalama ya mikalile ni vinyete mwene ndi muno awetekana ngwatu ni azimio ni kuenda na kutoesya maandamano anginya ila serikali kufikia kuthesya ngalama ya mikalile. Hali imekuwa ngumu sana na kwa sababu ya mipango ya kiserikali ambayo haieleweki. And therefore ni lazima watu wanasikia uchungu mkubwa kwa sababu hali imekuwa ngumu. And I give you an example. Sisi kama Waislamu kuna kitu inaitwa Zakatul Fitr. Zakatul Fitr last year and the year before, a few years ago, ulikuwa unalipa takriban 300-400. This year it is 700 per person. Wanauye vola wa Chief Kadhi Sheikh Hamad Kasim ni wawetekana unini wa muthenya wa kutani ya Eid itina wa kulea kuone kelembe tani ya Afrika ya umiloni wa sua wala wa menda ati imandini ima vikie kutedi alama teto nyaka vindani kama utanu a. Siku ya Jumamosi ambayo itakuwa ni tarehe 22 ndio inshallah tuwe ni wenye kusherehekea Eid, kuswali Eid na kufungua. Kwa upande wa Zakatul Fitri ni muhimu sana hii itekelezwe na Waislamu wote. Kila ambaye amemiliki cha kumtosha yeye siku ya Eid na kumzidi basi anatakiwa alipe Zakatul Fitri. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni tawa Angelina Muse. Hindi nundo nini weekend tuende yana Idil Fitri. Tuisongana mbeni kana itino wa kuidhi wa utolo munene wa Islamu wendeye na uthina muno ni kukosa ibandi aingi mo mayesela masesoni masama kuzuse ibandi kana ibandi isu yumemba wa mbunge ya kaunti ya Masaku kuma wodini ya Mutituni Ngelani Johana Munyao ni wathana kuthinikia mathinala methitwe mekalilita Islamu asukuma wodini isu ya kaunti ya Masaku. Munyao ainena itina wa kuvika boyani si mwanya ila si atwaiwa musikirini wa Mutituni kaunti ya Masaku vala ingi wakulia onamo atongo imaende na kukwatiani avamwe na kuvetangusanisyo katiwo ni kana mwene nthi atetheke. Daniel Mwongela ena Mauvoo. Musikitini wa Mutituni kauntini ya Masaku va ati imandini ya Kiislamu meitongwesya mboya si mwana na ila sievikitu ni MCA wa wodino ya Mutituni Johana Munyao. Ono uyovo aingimo matongwewe ni muungami wa musikiti Sheikh Abdulmajid Muinde Musyoki mailesekana methitu na ivinda yumu muno ya kuosa ivande siasia nasyo nundu wa mukulu lia mwasa na isiso ya sajila mesila nikenda umwe atono kwata kivandi itina wakulikandeni neno ya Kiislamu. Ando ala mevao ndena ando makitete kulikandeni wa dini ya Uislamu lakini nazaliwa mava pa imundu umete nza atuka twabikie binda yuje ipande nituyethwa na mathina muno ukesa ithi atwabika buno cianiwe na mundu mwabika bale umelie sitwa yaku yekonania Uislamu uileo nengo na form ya kusu cia kibandi kuni tu ukula cia ta ithieta ekalima Mutituni na kamba mababa Mutituni te Islamu ni wisa ithia nitwa maundu maitu ne masiwa na twabika nundu twina chief witu twina mutumia wa kisio ulo twese na tukethwa na assistant chief witu na chief witu MCA witu ala meze umo witu kuma tu ya nini
no tukulia wisaithia ati yutinda ati itumwa baza kundu ta masaku nundu masaku kuyando ingi mabulanganite kimo maelesekana methi tumetele kwa miaka mbingi nikenda kukwata ivande isu undulo tumete amwika maitheneka muno ni kukwata mawia yu mayenda visi wa wandikithia wandu na atongo ikumo va ukamba wisya thino yu na kumantha usungio wa kutua of which ithiti azaliwa mako mutituni na nandu ala tisene na kwa itumi ithi nitithitwe tina thina munene na mwana ethiujwa athisa osa kivandi ukethia na miaka 18 eso ubikia miaka 24 na wamino ubikia ingi miaka 24 nimeisambia ingi ukukulia makulio waemiosa kivandi at the age of 18 niki no thithia pena thina o munene. It's a very emotive issue na nilitwa yemo one of the challenges especially kwa among our youth nondo ange nimethirwa maikwatwa na imabikise miaka ya ibandi lakini maina ibandi nondo a rigorous vetting process ela yevo atukulia o hii process ukethia ni relax na baina discrimination kana marginalization tukanengo tukakodi with the fair advantage like people from other denominations nondo as according to our constitution after 18 years we are legally entitled to having a national ID. Nuyo mumemba wa mbunge ya kaunti ya Masaku wodini no ya Mutune Joana Munyao ni wa maikithisikana no kuvikia kunene na mawisala makonetwe nikenda alamethite maithina mavikie kuunika na kukwata ivandi amwikona mo kwitha matona kumanda mawia nineua malalamiko ala mena mo na nienda kwasia kimwe cha nenewa na wito mwingi ni thina wa ciana citu kukosa ivandi cia bicha miaka 18 na cia katiba kaitu nikeo allow uthacio wotha ithi na tio seo ukeza kwithia kana nundu ne wa twika we muislamu wa bicha miaka 18 nita wetha na kizuizi na no ciana citu ciumite obaki cione niticiesi o vetting yo necessary iya ile otumika nao ta nzia ya kukita umana masya nzia ya kumaungamizia nondo imwe ni onindi othi school either colleges angene me onindi othi maweyani ne binda niziendete waungamizia mundu in the name of kumuvet myaka eli itatu ukweta omuvet yo ni chauke uo vet ketha finally no keza umunenga tutumie kwiatumia maisio tutumie kwa atongo ita mosque no ya mutitoni ulongamie ni mwana waitu umete baki sioni na no watu ikengaranda wa athaithi alamena muba na itu tiobo nondo ni andu timesi na munene ola withitwe ikalite ati imandini ya Kiislamu ni kukosa ivandi na kwisilamu kulula ni mwasa mavindani alametha mayenda osa ivandi isu amwika ingi maende na onyema muno walajuita no wende na kumwa kwa atongoi na maovisi meki vodhokanio kwikithikana thino ni wathela na kumathinikia na mituki ila itonekana. Daniel Mwangela, Mutongoi TV, kuva Islamic Center Mutuni kauntini ya Masako. Tuisonga na mbeni kana musi umwe kuma kisioni cha uyene ilaye Maloma sub-county ya ikutha kitui cha ithio nuendeye na kuia aki ya mwana wo wa mwitu ulawe na mamutha memwanya kwa kila meweta tawithitwe aithukiwa ni mundu umwe masani mautuku na kumanyana nake kimwe matesi ene ndia meweta kana ni maneki yembeni mwisilwa usu masani mautuku nyumba kwa mwitu usu na makuna livoti kiseseni cha polisi cha Kamutei atoitina wa kwiki wambeni ni maofisa ma polisi juu ni ulekilwe ingi matesi na vata itumi sia kulekwa walumeenda serikali ilikilile kwa metoki na kumanenga OCCI pamwe na mwana wo Onesimus Chalo nukuelesya. Musi umwe kuma Maloma ila ikutha kitui cha ithio yuwe na wia munene etina wa mwetu na ula withishu na mamutha me mwanya kuma mwaka wa 2008 ethitwe ivithukiwa masani mautuku ni nzangili imwe nyumba kwa kabindani kalotho mwete na kumanyana nake kimwe savali kauta balama na akwatie nzangili isu masani mautuku nyumba kwa mwetu usu matuku mavutho na mana kuna livoti kiseseni cha polisi cha kwa Mutei balama wafisa ma polisi manosi ya mwesilwa na kumusembe kiseseni cha polisi cha ikutha balasi ma mwetu usu makueta kana mwanake usu na ulana mwesilwa munene wa kikoki na ulekilwe ingine kusiokithia nduane na yume na wia itina kumanya masya kwa mavithukia makile vinda masani mautuku otondo nyenya wa mwetu ukwelesya atuku 12 ni nakwatie mundu la utumia mwitu wakwa pa utuko saa 6 na ela ta umalile
ndita ngite ni akomie timana kana ye bata ngite ni akomie malata tu na ya komane kalanga bantu banda tikaitana te ne we ya koma inge na kithingesio ni oto malukile ne ya mundu angamete momone wa mwana wakwa ela na ise mundu nozu niwe mundu ya bangie kukuka na twakuka ni ya kuka none mwana wakwa ya kwatwa ya balukwe na tweke ya makanda na ela tweke ya makanda ni twetie mutui ula we bakube pita wa mkosi na motizo wasila na ela mokie ni mokie matwa tita asikali makamote teta asikali makamote moka masisi abala mundu na ati mobaniti ya makanda na ela twane mokie masisi maandika na maandika matwa ati ikamote taita andikithia kila kindu chonde na matwa ati tethie kotha ni twandikithie na twatwa hospitali aya thimwa atwikanda na mukwata lakini no mutumia nani wa mukwatise kisonono mwitu na ulakwa oyuto mweta mwekali na tia sieta yake ni wavikia na kwethwa ena mathina makiliko kuma mwaka ni mwangili na nyanya na kuvikia vaunda isokwata oiti ona kwethia ethitu na thina wa mamutha memwanya no na vikia na kuotereka kindu kila ine usenyo kwa simake na vala maweta kana kuitava kwa mwitu kumaniti na kumanyana kimwe na mwesilwa wa munene wa mavithukia motuku na ula withitwe aivithukia mwitu o nyumba kwake ilothu mwete masani ma utuku thina wazi mwitu au manzilo 8 waye metho na mutwe wethe anu abwa bwana na gume vinda ine tithire tizumbwanite nake vinda asa tikamwite sibitali cionthe tikaboye wake wanendi na twende nditeze kwithe mwitu tamanie ni mwitu siola wasia miguti yayo na nutona no ndia ndi mundu ekalana yo otende nuoji atone mundu igwitwa wambua wantu na nitati yiye kwa chate itamosa na nitoni nya mwana ketamwe ati please tabia mwana ndamboto nangala mamwetu ela nokwenda twana nene twingi amwe nazikali oke ni munenge mwitu naye kana nono tekona ndi no ndiko na atona tamukani ana tazi nakani ondu ndo ayika mundu ayeka nai otwendelete niwethie oyuka ayuka kokwe mwitu titeo mana tiza kumana teono nayi tikati litokie tabiki yapana okazi omwe namukwate ya enumba asi yamenda serikali likilele kwa metoke na kutethesya musi huu kwa kila maweta mundu huu ethetwe emanyamase kwa ivinda yasa na yu musi wowe muisioni munene itina wa mwesilwa huu kolekwa na kusiokethia isioni sianduane matesi na vala yumo lasimika kuvingia mwitu wo nyumba na kevuli masani ma utuku na muthenya ngwera kwati kwa musi zazita si utuku ata onole kwata kenezi niva na titono zobekata eta mundu no kwati kwa mundu na mundu sino kutebaneza na ndwani kutebaneza na ngoviye no ne amwene mundu su na zindu cia kila watite basi oha na tiko maati tuite mundu na mundu nge watu thine kusu mwetu no mwana zuru thina cia na ita atati ndu tona bazani kuni tubukaje ya ozilikali eda ne batoneka itutebiti kata mundu yine na thini wone mwetu ndo ndona witie na itie na noa kumuzubera no yene umuzubea titinda abayo lwake ona ni wenjenda kwetia meto ningusenga mundu cia kwatiko kwa muti analekirwe ata kuzikalo zino wewe pia ondwa utethwe ndono utethwe ngata kwa mundu tena lekangidwa ata muzi wako kuma kume vindane yu uko maana waziwazi ndo no waiti kana akoka kuona namo ndo mama kwatie na yu ngokuli utethwe ndane batoneka kindu kija ati kwa metuki ni mana we mwano onera ndaoneka vugiti kana yi kwa muzi eka ato tuku Delivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo na indi tikwati kana maofisa ma polisi nimiati ya kiko kiu ni kanaki hivi kiye na ukwati kana twambothi umwavanini itusio katheti na Mauvoo mbyange Goshen Medical and Technical College Thika ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta nursing, theater technology, health records, orthopedic na trauma medicine, nursing aid, medical engineering, laboratory science technology, community health and nutrition. Courses ya technical skills ta catering na hotel management, food na beverage production, hairdressing na beauty therapy, kana cosmetology, fashion na design, ICT na computer packages vatendevi kwa amanyiwa maito. Ndevi sito nesiane ya muvuko
waku. Mitiani yito ni ya NEC, Nursing Council of Kenya, NITA, CDACC na ingembinge. Netumandhea amanyiwa maitu attachments na tuina nyumba nzeo na ndeu siya kukoma amanyiwa. Tuithe kama konge ni lelu ni wa Garissa Highway itina wa Leather Industries. Wosa ni wa mwei wa katatu na mwei wa katano nuendeye. Toko ni esimu kwisila noti mwanza itano noti ile ithandatu ina noti ina kana noti mwanza ile mwanza kenda itatu inyanyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Wimumanyiwa uminite class cha form 4 na nusenga vala udi kuendesya ndoto yaku. Yu usungi otiu Jordan College of Technology na ilaye musini wadhi katwina courses mbewa miongo nyanya na ile minite kupithukithwa ni serikali ndini wa iwango sia diploma, certificate ondumwe na craft courses star, journalism and media studies, ICT, catering and hotel management, travels and tourism, business studies, engineering, fashion design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology ondumwe na short courses star uteleva kati wa mpingi. Tuna alimu avivithie vamwe na modhilu komasio maki umundi noka na kuikithi mumanyiwa witu ni muyanie. Nitumanenga ya manyiwa maitu kisomo kila cha ile nthi yonthe kwa thowa uyanie muvuko waku. Noka na kukwata mwanya waku kamilani kawosa ni witu wa mwai wa kana na wakatano uende mwaka ni uangilila miongoli na itatu. Apply noka na kukwata utuika ula wa elite. Kwa mauvombe yange tuthoke mavisi na maitu nyumbani yitu nzau ya Jordan Towers kana Elimu Center kana Alisa Plaza ila yikwame Nkrumah Street musini wathika. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Ni na udhoche ingi tuendeye kumanithia. Itomo ya kwenda kuthua na mituki kwa maniwa mami na imanisiyo sia yuluka na imanisiyo sia kiuvundi ni imwe ikwothothea amwemo kutwika ngombo sia kalata na angi kulika utumiini wanda wa sia kumila na kutuma aingi mo mausuani mesilia na kuyumia thayu. Uni kwenana na mwandiki mwanene muveani wa imanisiyo sia kiuvundi TVET mwandu Dr. Esther Dhara Moria. Dhinu wachathi cha kwe kiwango vya kwa maniwa makimanisio cha kiuvundi cha wote wala wamenda amwika kwithiwa na umiso ila maumaluka kwimandhia ukwati. Caleb Chalo nukuelezea. Serikali wao yindu etekela moika kutumika naye na kutukithia ngombo ila mathiko thukuma nthi cianza ukikithwa ne mwandiki munene muvyane wa isomo cia imanitho cia kiuvundi TVET nthini wa chathi cha kwikiwa ngovia kila chatoiwa kimanithio cha kiuvundi cha wote. Uneni wa Dr. Esther Dhara Moria ukakavindane kala kesi cia muika kwa manthi cianza makina mawane mabosi mo inekathi ya muno mwaka muvituku kuwa kiweta kana muvea wa TVET no kwatiania na muvea wa wia kana leba kwikithia kana muika ne makwata mawia na maina atumeka nae kula methi thukuma. Get disciplined to acquire the skills and knowledge that you must acquire, so that even as we sit down and this lady called Mary here, she's right here. She's sitting with labor, she's sitting with diaspora to ensure that they are writing the right papers, to ensure that our young people land jobs in a clean way, not going to somewhere in Asia to be mistreated. That we have said no to. And as I speak on behalf of President Dr. Ruto in saying that our youth are not going to be enslaved. Kavindane kauni wanda muika nduke konanya na metuo ta ya kuthakalata kana betting utumi wanda wasia kumila na kwivetangana na esilia yanzia cia mukato ya kumanthothi wa metuki undula wothothe ya enge gukwatwa ni mesilia ona makwiyumya thayu. But as we are doing that, what are you doing? What are you helping us do? Is it getting out there like some people have said here to go there and start betting? Betting is cheap.
Betting is a cheap way of trying to, like I said, to get rich tomorrow. When you are not as old as I am. I'm not saying I am rich, but I am saying, wait. Kimanzi cha wote Technical Training Institute nende chatwa isekithathe chambe cha amaniwe kwi kiwango vya kumaila chanzisye na valota lowa amaniwe angilio mwena mana mwonza mme kiwango vya ndene wachatheke. Caleb Chalo, Mutongwe TV, Vilingi wa Mauvoo wote Makueni. Mwene kivila watanithia mamaratu mwingi kauntini ya Kitui Kamwato Malonza ni wamenda mateleva onde methiwe memetho maleluni vindani ya mbua tanzie mwe ya kuolanga mbanga ile sikinyite muno aine na musini wa mwingi. Malonza ni wawetakana malelu maingi ni manangitwe ni mbua ila yende na kuwa na kuithwa muisio vala ingi wamenda maiketi kile kuinga mbosi sina kiwu Lina Musangi na Mauvoo. Mwene kivila angali sio kwe musini wa mwingi Kamwato Malonza onena na kamemeka ni wakule mateleva metho mengu nuka vindani kambu mbingi yende ukusewe sioni mbingi vaka untine Kitui nende ya Kenya kwa vamwe. Ni wakule mateleva yengi mavikie kutuangali ombola kavindani kambu wa yuita muno na nzia mbingi kwa nangeka. Kedu kiambe kilando nyakweta mbwe ni uye muno. Baga malelo amwa maana ngika mathuka metho na maliko. Kugila ndonya kukuja ta Germany ni mateleva. Kula gwina maliko madika bola. Megetho na ela tabia nzogu no kwa manana mundu omukumbia kiwele ni kuthambua ni mbu na bia ni ngumatabia. Pai mundu wa matatu tete kanini njwade ndi bangali wigete kiwoni. Kuma zobe ngali wa gityo zwe na gwete la gwekele lebiyo. Na giada la biyo gwingi ngali within donata de chamadhayo mando ala. Kavindani kani wakule serikali ya MUTUKU ya kaunti ya Kitui vikia kuinza malelo itina wambua kunyivanga kithitoni kia kuikithe kana ukuindo na tambaika. Mwe ni menzi kienzi na maana angwa ni kiwe kukurura nwe kiwo utu tonyo kutabia twache kaunti kaumendi kule tutetheche na bia mojimo wa mulingi wene nduwe zinu tutemea onzia kwa ugila nzia chiche ugenu nunatemete nzia chiose chazoba lakini mbue kilebi na mbue iwa ni anangalelo witha ubitichete mwingi ne kana chilo chele ile nono bwe hewa chale otomwingi witha acha thoka bondi ngona jitili ka ukeza kwetha ane yatwe kamwanda kwetu kuja kao ni ka umendi na mwechimwa nange ondo weka witha ne wake lelo witha ni nzio amatela modio zibiti la nzio nono ne binda akiwo witha maundu ni mazi. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa mwingi kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. Enendi kisio cha Evrori Mbwere ya yolo kauntini ya Embu ni maumia ukanyo kula kui kontrakta ulonengetwa uya wawaki wale wa kuma kanywa mbora kuthi siakango yolua kumandika ndwangi alama tena umo wa kisio kiu minena kavindani kaumbano wako samawoni maenendi ula watwa iwe skuluni wa musingi wa Kathagutari enendi ni maweta tame udhocha mulati uyu nundu lelu usu lwesilika evinda ya mbua endi ni mamailite kunengwa uya usu. Ben Musau ena Mauvoo. Mainena kavindani kaumbano wako samawoni maenendi na ula watwa iwe skuluni wa musingi wa Kathagutari enendi ayani maweta yu tame udhocha mulati uyu nundu lelu uyu ndwisilika evinda ya mbua indi ni mamailite kunengwa uya usu. What we have just agreed is that we have our own very serious young men who have invested highly in crushing of stones, ballast, to have dust, to have all these kind of materials for construction. And they have invested huge amount of money. So when we have such kind of project, it's only, the natural rule of justice demands that the first people to be considered is the sons of soil. This is the first promise. Second promise, as the MP said, all those unskilled people, employee, we were employed locally. And if you are skillful, if you are interested in a stakeholder, you can be one of the members of our stakeholder. MP wa mbere ya Yolo Geoffrey Ruku
oingini wa umiokanio kwi contractor uyu aimwendanda kathiuwe mbesa ila ivathitwe mulati uyu na kutoa akaunti-ini ingi aiweta ukwikithia mbesa ithi ni cia mavikia kwi ivinda. I'll work very hard to ensure whatever is remaining for this road, for every certificate you issue or for every milestone you issue, you are paid. We will try to work with CARA, to work with the ministry, to work with any other government official to ensure you get your money so that this road can be complete. And when you get that money, please don't divert that money to other projects. We want this project to be completed with record time. We know STECO has many other projects in the Republic of Kenya, and you may be tempted to divert some resources of this road to another road in Kirinyaga or in a different county. We will not go zigzag. We will go straight. With the help and the support demand of the MP, the advanced payment will be released by the end of the April. So STECO can give the promise, if we get the advanced payment, we will start as early as possible. NND kisioni kini makulwa kunengana nzia na kukwatiania na mainjinia kuma muveani wa Kenya Rural Roads Authority kana KERA na alama nengeto wea uyu ni kananzia ino ivikie na udhela kwi evinda. Jambo lile muhimu kabisa tunaomba ni ushirikiano wenyu. Wakati tunajenga barabara kama your fence iko kwa barabara, tunaomba ushirikiano wako. Kama kuna mahali umepewa kazi na contractor, fanya kazi. Kuna mahali pengine vijana wamepewa kazi wakashindwa na kazi, mheshimiwa. Lelo uyu na ula ni wa kilomita miongoena na ile ukwate wa kukwatania iliombunge sia mbere ya yolo na mbere ila ya Ethio. Na ilikuwa ianze mwaka jana, lakini tunajua kwamba kwa sababu ya changamoto za kifedha na the change of government hatungeweza, contractor angeweza kuanza, lakini kama ambavyo tumearifiwa ni kwamba mvua ikikata hivi contractor ataingia na kuanza kazi. Na kama vile mheshimiwa alisema kwamba wataanza na kufanya what we call first aid, quote and quote. Kwa engineering tunasema ni spot improvement ama maintenance ahead of works. Gilivotea Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV kuma va accountini ya Embu nyenita wa Ben Musau. Nimubea Ben Musau na indi nuisa utuvundi sia kutamuka masitu asuma mbere ya yulu. Na indi katwekile ngithio Vilingi wa Mauvoo vau na kwa kuvi nikana kwa OU aseno me kiwanzani na Southampton kiwanzani cha Emirates bala kupikia OU aseno mabungitwe mbao emwe ni Southampton ila yavungwa thini wandatika yambe yani second miongweli na muonza mambisia idha OU. Tutia mokoni masa kivisi thini wa ni Charlie Limbana nyenita wa Robert Mutuku na keterisia mwende atola Mauvoo wa kwanzia ya meko tukwendea kwithiwa na sikukuu nzio ya Idil Fitri. Eid Mubarak. Tiwanesa.